Nshuti za Action TV muri amahoro. Umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo uzabona ibisubizo vuba. Uwo ni Perezida William Ruto wa Kenya na Nyakubahwa Perezida Kagame w'u Rwanda batangarije mu kiganiro n'itangazamakuru. Mu kiganiro bagiranye n'itangazamakuru, Perezida William Ruto wa Kenya uri mu ruzinduko rw'u Rwanda rw'iminsi ibiri na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bavuze ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC uzabona igisubizo cy'ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Perezida Ruto yavuze ko hakomeje gushyirwaho ingabo ziturutse mu bihugu bigize uyu muryango kujya kubungabunga amahoro muri iki gihugu mu rwego rwo kugarura amahoro. Ati amahoro ni ingenzi, hashyizweho ingabo zo kubungabunga amahoro. Amahoro murazi yuko atagurwa, amahoro ntacurwa mu nganda, amahoro agomba gushakishwa. Niyo mpamvu Perezida avuga ati hashyizweho ingabo kugira ngo zijye kubungabunga zinashakisha amahoro muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Congo. Perezida Ruto ati inkuru nziza ni uko mu kwezi kumwe amezi abiri mbona impinduka nziza muri ibyo bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ati dufite ingabo za Kenya ziriyo kuva mu mezi 6 ashize, iz'i Burundi zarahasesekaye, iza Uganda zagezeyo, ndetse n'ingabo za Angola nazo zagiye gushyigikira ibyo bikorwa. Ati ibyo byose izo ngabo rero zikora birashoboka kugira ngo duhangane n'ibibazo by'umutekano wihitana ubuzima bw'abantu. Ati ubuzima bw'abantu burabangamiwe, ubuzima bw'abantu burageramiwe, abantu basigaye bararwa ntambi, ntibaba iwabo, nta byo kurya, aho gukika umusaya. Ati ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi bibazo by'abana batabasha kwiga kubera ko bavuye iruhande rw'amashuri yabo bakaba bari hirya hose bahunganye n'ababyeyi babo n'abantu baba mu nkambi hirya no hino mu gihugu, mu bihugu by'abaturanyi. Murazi ko kuva intambara yatera hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Congo arizo bita FARDC, abaturage bo mu gihugu cya Congo ari n'abaturanyi bacu, abo bose bagiye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya muri Congo akaba barahagiye bakaba mu nkambi. Ati ibyo bibazo byose rero tugomba guhangana nabyo. Perezida William Ruto yashimye imyumvire y'u Rwanda n'uruhare iyo myumvire yagize mu gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ati ndashima imyumvire y'u Rwanda, ati ndashima uruhare u Rwanda rwabigizemo, ati ndashima ukuntu u Rwanda rushaka ko mu burasirazuba bwa Congo naho umutekano wahagaruka. Amahoro n'umutekano twongere tubisubiremo mu burasirazuba bwa Congo niyo mahoro y'u Rwanda. Umutekano mu burasirazuba bwa Congo niyo mahoro y'u Burundi. Mu burasirazuba bwa Congo habonetse amahoro niyo mahoro y'Abanya-Uganda. Ati twishimiye ubwumvikane n'uruhare rw'u Rwanda mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC kugira ngo dushore gutera imbere. Ati ntitwatera imbere nta hantu abantu bacitse umusaya. Ati ntitwatera imbere nta bufatanye, ntitwatera imbere nta bwumvikane, ntitwatera imbere nta gushyira hamwe. Perezida Paul Kagame nawe rero w'u Rwanda yavuze ko kuba ikibazo cya Congo kirimo gukemurwa n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC hari icyizere kuko aribo bacyegeye kandi nabo bagifitemo uruhare. Ati nizere ko twabona igisubizo abo hanze bakaza gushyigikira ibyo abayobozi ba Afurika bakora, kuko abayobozi ba Afurika nabo bafite ijambo ryo kuvuga bati turakora ibi ngibi, dushobora kuza umutekano aha n'aha, turagena uko ibihugu byacu by'Abanyafurika bigomba kubaho, turagena uko ubushobozi bw'Abanyafurika bwaboneka, turagena ukuntu ubushobozi bw'Abanyafurika bwavana ikibazo mu nzira kibangamiye akarere kanaka cyangwa se agace kanaka, bagafasha aho kwiva none abo bo hanze bakaza bagafasha aho kwivanga mu byo bakeka ko byaba ibisubizo. Ni byiza rero gushyigikira ibisubizo byagenwe n'abayobozi ba Afurika ubwabo. Ati ikibazo kirahari
ariko hari inzira zo kugikemura, ariko rero tubihe igihe. Vuba twakora ibyo dukwiye gukora, ubwo tuzagera ku muti abantu bategereje. Perezida Kagame kandi yasubije ikibazo cy'umunyamakuru waturutse muri Afurika y'Epfo. Bababwiye yuko muri icyo kiganiro n'itangazamakuru, abanyafurika, ibinyamakuru byo muri Afurika, ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi, ndetse na Action TV yari yahageze kugira ngo itare amakuru. Umunyamakuru wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yamubajije niba isi yigira ku bibazo biba byabaye by'umwihariko mu turere, ku mutekano muke wo mu karere, by'umwihariko kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame amusubiza ko isi atari ko iteye, atari nako ikora, kuko isi itajya yiga. Isi ntiyiga. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ati isi ntiyiga, ibaye yiga yareba ibyabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Isi ibaye yiga yareba abanyekongo bapfa umusubirizo, bahora bagendagenda ijoro n'amanywa, bicwa bararwa ntambi, abantu bavuga bati nyabuneka iriya ni jenoside cyangwa se n'itangiro rya jenoside, abantu bibasiye ubwoko bumwe, abantu bavuga ikinyarwanda nibo barimo kurobanurwa, bati iyi ni jenoside. Ari ugasanga ab'isi cyangwa se abagombye kugena ibibazo by'isi nta murongo babiha, nta mwanya babiha. Perezida Kagame yamusubije ko hari intambwe yateye kugeza ubu yo gushyira mu buryo ibyabaye mu Rwanda, ndetse hakabaho ubufatanye muri rusange kugira ngo hatangwe ubutabera ku bakoze jenoside mu Rwanda. Perezida Kagame kandi yanasubije ikibazo cy'umunyamakuru wa Azamu TV. Azamu TV nayo yateye amatako. Azamu TV yari yahageze, abanyamakuru babo bafashe amabike barimo bandika. Umunyamakuru yamubajije niba hari ushobora kumusimbura ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Paul Kagame amusubiza ko yaganiriye n'abagize umuryango FPR Inkotanyi kuri icyo kibazo mu mwaka w'ibihumbi 2010. Murumva ko haciye igihe, imyaka 13 irarangiye. Ati imyaka 13 irarangiye tuganiye kuri icyo kibazo, ndetse no mu nama y'umuryango mu nama y'umuryango iherutse ya FPR, abanyamuryango twabiganiriyeho, tunavuga tuti turashaka ko gushyira imbaraga muri icyo gikorwa kikazabonerwa igisubizo. Ibihugu byombi rero byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye, harimo urwego rw'igororero, amahugurwa mu bya diplomasi, ikoranabuhanga, ubuzima, urubyiruko, iterambere, uburezi, ubuhinzi n'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, kuko murazi yuko umuryango ari we iterambere shingiro rya byose. Nta muryango nta terambere, nta terambere ry'umuryango nta gihugu cyaba kigana, nta terambere ry'umuryango nta Afurika yabigana, nta terambere ry'umuryango nta isi yaba yerekeza. Ubwo rero murumva yuko mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida William Ruto na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bagiranye, bavuze ku bintu byinshi kandi byose bigamije iterambere. Mukomeze rero mukurikirane televiziyo yanyu, tujya dukomeza tubagezaho iby'urwo ruzinduko uko amasaha agenda yigira imbere. Murakoze.